All India Radio Infal Media Wave Metro the Tum Som Lipoin Kat Kilo the Get Som Galini Le FM Ga Chale Tum Pun Ma ke Panong ki Pongkhia pai ti program hi Tunin Meri Bek Chingapan Panala Mai na Bana the thakla khom sim lai ni di mu Meri Bek Chingapan ingai ma sadi mu All India Radio Infal Sin Khuton Ton Sin to Thakla Khom Sim Siribam District COVID-19 ve som ni lekwa muso inom muso amte Siribam Police Station asiam police personnel men hiwi COVID-19 hipi kilo sonding ve 9 mun som leni containment zone in deputy commissioner Siribam in Pongal hi Apaisa da kalsom ni leli sungin Manipura pasal som thumle no me sagi government mi som thumle sagi COVID-19 ve thak muso inom Amate Siribam District apan som ni legya thoba lapan thumle ukhru lapan gukhiwa COVID care facility a koi num nga lohin apaita da kalsom ni leli sungin CCC metro mapan som lekhat chande lapan ni kasom khulen apan nga ukhru lapan khatle COVID care facility rim sapan thum adam chiang pot sakinamu hi tu lelin Manipur ve khateng sang khat jathum som le guk phata ha
mi zaguk som thum le ge dam siam tain et kolam lel mi zaguk som sagi le ge pha hi Assam State chunga tuilia le menchim dinmun Prime Minister Narendra Modi in Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal kianga Olympi hi tuitung ton in Modi in tuilia le menchim thuak te thei bang pena pholpin panpi ding hin chiam hi Prime Minister Relief Fund upon Prime Minister Narendra Modi in Assam tuilia na si akina ipi penin ko ante kianga zan na dok nangin dangkan wa ni chat Piahe. Chief Minister Conrad K. Sangma in Meghalaya Jan in BSF ni telin mi thum COVID-19 ve oma state ave khateng som bukleni phata chin gen hi BSF ni nanna ve khate East Khasi Hill district apan hiwa midang khat pen riboya pan ahe Nagaland COVID-19 ve thak li mu swato awaiting zangale sum thumle kwa pata chen Health Minister S Pangnio Phomin gen awai khating zanga som thumle kwa laka mi zani som ni lege dam chiang ta zathum som le khat in velelin zong phomin gen he Tripura COVID-19 ve adam siang som male thum janin po chakewa nanna pandam ki tengsang khat chakha som le ku pata he aste ta ve kolam lel Tun mi zani som li ge pha hi ho chuan sungin asteta ninga nia ve thak som thom le kwa mu be to go min sang kha chali som li khatin ve khata hi Sikkim health official in again danin sasatra simabal personnel khatin COVID-19 ave khak to go min zalani phata hin gen SSB kem yuksom West Sikkim kum som thum le thuma upa jawan khat COVID-19 test na ve khahi chin Director General cum Secretary of the Health Department Dr. Pempati Bhutia in gen hi Arunachal Pradesh Sokalin containment zone polama biak namun te khamna dan zui komin July ni khata pan biak na ne the hidin phalna pia Health Department in Health Officer Thuswa Bol ahi Assam gohati khopia COVID-19 kin taka test na jana pan kipan AIR kianga mission director National Health Mission Assam Dr. Lakshmanan A. Sinagendanin tesa omtena result minute som lenga pan som thum sungin thei di muhi Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal in Solkalin damlo te kepnang in COVID-19 hospital bolnang telin pannasa takala hin gen Sonowal in COVID care center gohoti IIT aumle Maniram Dewan Trade Center gohoti sungam venane hi Prime Minister Narendra Modi ni khat sung le ve na janin hi gam sung kepum khana veng tu sepaite suk tha tho nangin le mun poimo kilkoi chiteng paswa khi Prime Minister in India Army ten India ke bit na dingwa ahang san naw le akipum piak naw te pidingam lo hin gen hi Ladakh minu ave na Prime Minister in gamke khuna beita to hun khan to hun hi gamke kuna lungsim nei thilawai ma hi chingen hi aposting now mol sangin India se paite hansan na sang zo hi chinjong Prime Minister in gen Polpiso kalin COVID-19 hipi leng jiakin medical and engineering entrance exam NEET le GT ahun suan gamla hi Joint entrance exam G September ni khatapan ni goksang ni le som ni sunga ni hidia G advance exam September som ni le sagya ni hiding hi National eligibility cum entrance test NEET tukum September som ni thuma ni hiding Jammu and Kashmir COVID-19 adam lo mili zanin moliam Asiteng le som le kwa chimta apaisa ta kal som ni le sungin mi za le som sagi ave thak chiam te noma ago min sangya som le kwa pata hi ave ting la ka paisa da kal som ni le sungin adam siam za le khat
dam doi na pan po sakitawa tu le la ve sang ni zage som ni lenga et kolinam hi mi sang nga som sagi lenga dam chiang tau gam sunga len na alen kip nung ni som li ni in mi sang ni zani som ni le kwa po len na som ni le khat jamu le Srinagar len na phol tuk sakinom hi AIR jamu thu pe son pun international charter len na mi zani som le kwa po lem Srinagar len na phol hong tung ta hin gen hi Union Cabinet Secretary in State le Union Territory te to COVID-19 do na a ki sakol na te high level to khom na nei pi in gen khom hi Union Health Ministry in hun takanam na amat khia papa jiak le asai papa jiak in COVID-19 ni tenga mu khia pung hulul hin gen hi a paisa da kal som ni le ri sun COVID-19 ve sing ni wal dam siang tawa tu ni tana noi thum sang som saki le ko jage som kwa le khat dam siang ta in 60% hengin adam siang re 60.73% tung ta hi ministry in to lenin noi som ni le sagi wal et ko la mu hin jong gen hi Madhya Pradesh in corona hipi len huna ki ngai sia mani ki thana umte kham nang in helpline service pan hia hi lungkham na ne te pan pi ding ya helpline in atupa hi tu ne ringa thak la kom isim hiak theu hi te ngai abana mary biak chinga panin phanalai ngai jom ding Come on,
toilet ngai ta ko khamwan pa to pa chi la meri byak ching sakahi Unom lai tinga meri byak chinga pan aman hon pi chi lai ngai jong din All India Radio Info jing chen thakla khom sim no le KNM je chin le loma pan phanala ngai nai nei dingo toni thalam dak li le min som likin to ke tonin uno be non ta mun che pai te program ngai ting ting om nom le mang pha